ya kau tay manghud dungdungi marayaw in hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diunguk kulongay Rasul sallallahu alaihi wasallam namung baina ana naim id atani rajulan fa akhadha bidab'ai fa ataya bi jabalan wa'ara. Hawak tua kulongnya na teteg lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah nga di matung duang katauka hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam na nakainop intakainop si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini wahi sarata lang si mga ulama induang katao yaon di matungkan ya mga malaikat nagpasalupasadya tao. Aha doon mayan tiundan sinduang katao ini Rasul sallallahu alaihi wasallam harwa buktun niya ampasa diamad to pabud mataas mabatu. Faqala in ari kanya sinduang katao ini is'ad sakat kolongnya pataas. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini la utiqo saunal to din ako di ku kakausan mabatu mataas. Lalu sinduang kataw ini inna sanusahhiluhu lak saunaling kami paluhayun na murakay mo in pagsakat pabud mawatu mataas. Fasa'idtu hatta ida kuntu fi sawa'il jabal ida bi aswatin syadida qultu ma hadhil aswat. Doon mayan simakat ako lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil hawaktuin ako yaun na ako hataasin bod. Aha aun diungog kulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga tingog nagaalahoy, mga tingog nagsisilawak sin sakit, mga tingog nagdadangol-ngol. Qultu ma hadhil aswat. Nakapangasuwo Rasul sallallahu alaihi wasallam unutain mga tingog ini. Lang sinduang katao hada uwa'u ahlin nar. Amo yan intingog si mga sila mga taon naraka. Thumman tulika bi fa ida ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum dama. Qultu man haula. Aha sambil longnya simong kami paunahan pataasin bud hawak tulong nga yaon na kami long nga hataasan simbud kita tulong nga in mga manusia tiyutuhog pipinting indua paan nila ini harap pataas inu nila dapit maripabawa tasilu ashdaquhum dama yaon dain doon lialaklak in simud nila sarata nag-aanod in dugo dain ha mga simud nila. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam man haula hisyutain mga tao yan. Qal laong sindua malaikat amuin nagpasalupa tao haula alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Amo yan in mga tao di magtunay sindia akan sin Allah magkaon sila simbukong pa waktu halal kanila in pagkaon. Mga manusia di magpuasa, mga manusia di magtunay sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah.
hangka mga kataw tay manghuran nyari kita nyo halam simbulan Ramadan ayaw na to pahil-pahilan. Hindi akan kato nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagpuasa. Hasupaya naman in kita nyo malapas kita nyo hasisiksaan sin Allah subhanahu wa ta'ala habihad tuin hantang. Iyadam billah.